emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami solose emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwakubuhlungu emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami solose emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the program Zipra Liberation Archives, where we talk to former freedom fighters, especially those who are on the Zipra side, to find out their experiences. But of late, we are also getting messages, phone calls from people who are looking for their fathers. Either they don't know their fathers because they were born during the liberation struggle and they would like to know who their fathers were. And at the end of the program, we'll have some of those messages of people who are looking for their fathers. But also there are people whose fathers disappeared while they were young, especially in the post-independence era during Gukuraundi. A number of kids were born when their fathers had disappeared, and they're starting to ask questions to say, what happened to my father? Can you please help me look for my father? And this is one of those programs. So today we are off to Gwanda, where we're going to be talking to Omalume, Lomama, because there is a lady who sent me a message saying that I should help her look for her father who disappeared around 1983. I want to read the message that she sent me so that we can have context and appreciate the importance of this message. For now, I'll omit her name, but she says the main reason for this DM is to see is because I see the links of the many Zipra comrades, and it made me wonder if you can help me trace my father. His name was Timson Mpala, and he disappeared during Gukuraundi. The last person, Ubabo Mtala, or the last person to see him, Ubabo Mtala says, Waqina ugumbona embalabala, and he was told to stop visiting him and focus on Ugucina Abantwana. Apparently, my father was part of the Zipra people. They were accused of hiding arms. I don't know if this legal information can help just for closure. I would appreciate to know what happened to him. I'm asking myself questions. Did Tim survive and cross over to Zambia, maybe start a new life there? And if he did, why didn't he contact even his mother to tell her that he's alive? Sorry to burden you with this, but it's just one of those things in my heart. I need closure, and thanks in advance for the assistance. So I'm not sure whether we'll ever be able to solve what happened to Tim, but at least I want to help my sister understand more. She was born in 1983. She was born in 1982. The father disappeared in 1983. So that means she was about a year or so. She doesn't know about her father. She has never seen him, but she knows, or she has heard a lot about the father, and she wants to ask. She's asking questions about what happened here. So what we're going to do today, we're going to go to Gwanda, talk to Ubabo Mtala, who was the last person to see Ubabake alive, to know what happened. One of the things that I've realized, and the messages that we're getting, Abazali don't want to explain what happened to them and to the relatives. So kids have a lot of unanswered questions. Kids, but they want to tell abantu ababo what happened to the grandfather. So we're going to try and talk to Ubabo Mtala today, talk to Umama to ask them questions. When was the last time they saw Utim Mpala? What had happened? Maybe we might try and figure out what happened and try get my sister an answer, because she needs an answer and she needs a closure. It looks like there are a lot of things that we take for granted, and one of them is the fact that Abantu who were affected by Gukuraundi have suffered a lot. They're in pain. There's a lot of trauma that they went through, and they never received counseling. And one of those effects is the issue of fear, thinking that something will happen to them when they talk about Gukuraundi, because of the things that they were told back then
If you say this, we're going to kill you. Those things affect people, and I can see them every time we try and do programs with victims of Kukurahundi. So we went to Gwanda, safika emzini kababa uMpala, wasamukela kakhulu kuhle njalo, because ubaba uMpala nguye ubaba omdala who was the last person to see Timson alive. So xoxisaneni laye uMpala, he told us that he was willing to talk to us, but he was not comfortable being recorded on video. And clearly it shows ukuthi there's some element of fear when you're looking at him and talking to him. I felt like there were other things that happened that he was not free to talk about. And there are so many people about the situation in Kampala who know things that happened and who are still afraid. Ngihlezi lapha ngingakhuluma labantu laba bazasala bengilandela, or someone will come back to me and say utheni. And it also makes me question the whole process, Yama chiefs, with the when it comes to dealing with the issue of Kukurahundi. Are people going to be able to talk about issues that happen to them? And if they do, is there not going to be any victimization that follows? So sixoxela-ke ubaba uMpala, and this is what he had to say. Please note, we ended up just agreeing with him ukuthi sizarecorda his voice and not put him on video because that was his wish. Emulini linelizelo libangaki? Emulini ukuthi sizele siyaba yi6. Sizele siyi6 kulobhuti omdala, ulandela usisi omdala, kube sokuye usisi la nguye ngimlandelayo, kube sokuya yena uTimson. So kubuya omunye owabushonayo la kuthiwa uNobuhle. Yeah. So uTimson uzelwe ngawuphi umnyaka? Uzelwe ngo1962. Lazalelwa ngaphi yena? Sazalelwa eMpilo eBulawayo. So ukukhula likhulele ngaphi? Ukukhula sakhulela eMatshetsheni. Endaweni okuthiwa kuseMatshetsheni, kodwa sasesithutha sibuya lapha eNkashi ngo70. Yeah. So yena nje ube ngumuntu onjani uTimson? Wayengumuntu wayethanda ukudlala nje, ukuthi njengabafana bonke ukuthi uyabe edlala, ngumuntu uthanda ukudlala, wayengasomuntu otshengisela ukuthi kumbe lodlame ukulwa kumbe hayi wayengumuntu wayengawuthanda ukulwa. Wayengumuntu nje wayezikhululekile labanye, ukuthi ukhululekile kakhulu labanye. So yena usuke waempini, ungasitshela nje usuke ngawuphi umnyaka? Empini ukuthi usuke kubo ngase nisebenza ushuthi usuke ngabo 78. 78 yikho lapho wasuka khona. Wayempini waya eBotswana, Zambia. Wazophenduka ke sesithatha uzibuse ngo1980 baya kuma assembly point. Ama-assembly point ayegcwele nje scattered all over Zimbabwe. So yena wayesema yayithiwa iMashumbi Pools, isesipolilo. Yeah. Yikho lapho wayekhona. Wazointegrate wangena ku-National Army. Ungene ku-National Army ngawuphi umnyaka? Hey, ngisonge kulesikhathi. Angisakwazi ukuthi kwakuyi, kodwa kwakukhona lapho kusukela nje from 1980 ubo 82 wayeseku-army. Yeah. So ku-army lapho kwambona? Ku-army wayebuya sibili njalo ukubuya simbona. Yeah. Ungabe ukwazi ukuthi wayesebenzela ngaphi? I-battalion yabo kwakuthiwa yayi-27 nxa ngingaphambanisa. Yikho lapho wayekhona. Yeah. Kodwa yayikhona le Karoyi, kumbe kuseKaroyi kumbe ngabe ungaphi esishoneni khona. Yeah. So ucina ukumbona lapha wena ungacabanga ukuthi ukunini? Ucineni kwami ukumbona, ngicina ukumbona wayesengumuntu kodwa uthi usebenzela esigodini.
esigodini angingazi ukuthi ekusebenzeni kwakhe wayesebenza umsebenzi bani njengoba wayengumuntu babevele wabotshwa ukuthi wahlala eSkurup isikhathi eside. So ubotshwe ngawuphi umnyaka? Khona lapho ukuthi ngingaba kwazi ukuthi kwakubo 80 bani. Ngaba kubo 84 83 khona. So wabotshwa wahlala eSkurup. Ubotshelwani? Akazange ngichasisele kahle bhuti ukuthi angabe wayebotshelwani. So wahlala kakhulu eSkurup waze ukuthi sephuma ke eSkurup yikho ukumbona kwami sesesigodini la. Ukuthi wayesesebenza njani hayi angikwazi ke khona lapho ukuthi wayesebenza njani, kodwa ke ekugcineni ukumbona kwami wathi ungumuntu ukuthi singabona singasamboni singasamdingi vele singamdingi. So kuze kuyela namhlanje abantu abakhe bakhulile sebeze bakhula sebabantu abakhe bakhule bengelayise, azange baphinde bambone futhi lathi ukuthi simdingi njengoba watshela mina ukuthi singamdingi nxa singabona singasamboni. So azange simdinge sibili. Baba kule into engayizwisisiyo la. So ngo8 uyabotshwa ngabo 84 lapha probably botshelwa izikhathi lezi abantu bebotshelwa ukuthi kuthiwa kulezi khali kulama Tuesday. Baningi abantu ababotshwa kakhulu ngesikhathi seneso, especially abantu abaseKharoyi kwaba le incident endaweni ethiwa eChibakanyama okwalwa khona amaZipra lamazandla. Wabotshwa amakomanda amaningi uStanley Kagiso lele Heroes Acre wayenguye I think second in command ku camp yona le. Abantu abaningi ababotshwa khona apha abanye ba discharge and all those kind of things. So nxa wabotshwa ngesikhathi sensiyana waphuma wambona. So umbona lapha esigodini wenzani, ukhangele kanjani? Ubotshiwe usejele esigodini lapha ngoba kwakule stock sesejele lapha esigodini lapha nabantu abaningi babekhona. Usephumile uyazihambela uhamba njani likhuluma umbona akusixoxela ngede wambona khona ukuthi kwakusendaweni enjani wayekhangele kanjani? Kumboneni kwami kwakubulawayo sibili wafika kobulawayo ezombona wathi embonile wayengumuntu sibile ekhululekile ngasikuthi kumbe umuntu wayengani kumbe ulimele kumbe njani. Wayengumuntu wayekhululekile, kodwa ke ukuthi usebenzani hayi angikwazi ukuthi wayevele kumbe wayefakwe kwenye indawo ukuthi kumbe esethola umsebenzi ukuthi asebenze lapha. Hayi lokho ke ngaze ke mbekwazi ngoba wayengumuntu ukuthi wayefika endlini uzambona sengasekho endlini ukuthi uye ngaphi kumbe ubuyela khona esigodini wayebuyela khona kumbe esigodini, yikho engangakwazi ke khona. Engikwazi ukuthi abadala abaningi abakhulumi ngakho kakhulu. Ngesikhathi sensana kulabantu laba abasebengena egangeni awuthiwa ngama-dissident. Kunjalo. Kungaba le chance ukuthi wasuka ku-army waba ngomunye wabantu abangama-dissident? Ekubeni njalo ngaze ke ngubone ukuthi kwakungaba njalo ukuthi wayengaba ngomunye wama-dissident ngoba ngikutsho kwakhe lo umsebenzi wakhe wayeyiwo wona yena wayesebenza ukuthi yiba babedinga bona ama-dissident wona lawo. So wayeloke ku-army? Ngathi ukuthi wayeintegratewa kwi-army kumbe yayi-CIO kumbe kwakuyini. Kumbe wangabe ku-CIO? I-CIO so yikho kunyamalala kwakhe khona. Umuntu kalahleki baba. Umuntu kalahleki. Umuntu nxa uthiwa kabonakali ufile. Nxa wayefile esebenza kuhulumende kwakuyamela uhulumende mhlawumbe elithinte ukuthi hayi kulomuntu lapha osefile. Nxa wayephinde wabotshwa futhi. So kwapho ukuthi nje zizi awulawumbe umuntu owumazi wayesebenza laye owathi mina ngamgcina ilanga elingaka. Akula sibili umuntu engangimazi ngitsho lo yedwa ukuthi ngangawo kumbe kwantshengisa ukubona abo wayesebenza lapha akazange antshengisa abantu wayesebenza lapha. Azange imbebazi ukuthi vele ukuthi umbusebenza esebenze lo bani kumbe usebenza ngaphi. Phethe ukwazi ukuthi wayesesigodini? Engikwaziyo ukuthi wayesesigodini.
enye into ukuthi so khona phe kutshele sithi yena lingabona lingasamboni lingandingi wena wathini kuye? Kwakungihlupha vele lami ukuthi khona njengoba umumo wakhona ungekho right sibili ukuthi khona ngo-2 right wawungeke wawu-2 suke kumbe uyamdinga usithi umdinga ngaphi wabanzima lathi kithi ukuthi sazihlalela sibili ukuthi khona kodwa ke wabanzima ebantwaneni ngoba abantu abakhe bakhule nzima bekhuliswa umama wabo ubakhulise eyedwa umama wabo abafundile abantu abakhe umna wami mina azange ngibe khona empilweni yabo bazongazobabona sebekhulile lami sensithi sibebuya kimi lami baphathisa lapha lalapha yikho ukuthi khona bakhule nzima sibili abantu abakho ukuthi la khathesi bayamdinga uyise ukuthi waya ngaphi lami bayambuza ngiyehlule ukuthi mbatshele ukuthi kumbe wafa kumbe wanjani angikwazi lo so kuba nzima kakhulu ebantwaneni bayambuza imibuzo nale ukuthi lami yanhlupha imibuzo yakho ukuthi kuba nzima ukuthi ngibaphendule ukuthi ngiza kuthi waya ngaphi la khathesi ukuthi ngizaqonda kubani ukuthi ngiyebuza kubani ukuthi ngabe ngumuntu esamthathayo sahambeka ngoba umama wakhe washona engasekho esenyamalele sambeka ukhona khona lapho ubaba wakhe hayi wayeshona ngo-74 hayi yena wayesesekhona ke sisebancane so kuba nzima ebantwaneni kakhulu ngathi ebantwaneni vele kuba nzima kakhulu thina siyabe simelele ukuthi enxanye kwelinye ilanga sizambona isithutsha yikho esikumeleleyo kuphela ukuthi akulanto esingakuthi kumbe sithi singakuthi simdinge kumbe singamdinga lapha kumbe singamdinga kubani. So it's over 30 years now. Awukaze nje uzomnye umuntu edayi sahlangana sasebenza sonke. Hayi angazake ngizwe sibili. Ungabe le idea ukuthi ibizo lakhe empini kwakungubani? Empini wayezibiza ngokuthi Wonderful Fishes. Wayesithi nguWanda. Wonderful Fishes. Okay. Wabemazi ngokuthi Wonderful Fishes. Wayesithi kodwa umbiza babesithi Wanda. Abaningi babemazi njalo. Ngizama ukubuyela khona phana njalo waye kuma B10 uma motor ama B10 lani impopo lani ama B10 yi-battalion wayeki. Ngizama ukuzibuza ukuthi i-daily hlangano kokugcina wahlangana la engaphi? Wafika endlini sibili lapha endlini yabadala lapha engangihlala khona kule ndlu yama parents ekobulawayo yikho lapho wafika khona sibili sabonana sibonene kwakusemini ntambama wayesesuka waba umuntu ophumayo uyahamba ukuthi uyangaphi njalo wangaso kumbona ukuthi umuntu wakhona nxa efika lapho ukuthi ufike nini kumbe kunjani wawumbone sekhona lapha kumbe mangala ukuthi kathi umuntu lo azange ngimbone thutshe ivelela so lokusuka wabonga wasuka njalo nje so kwabe kugcina kumgcina wami ukumbona but umuntu nje anjo lawe nxa uyindoda uyibona yabishevile ikamile umuntu presentable ukuthi wayeclinic ukuthi wawungela ukugula phakathi ukuthi umbe wayangathi but wangasomuntu lo uthi ngathi uhlala egangeni hayi wayeclean sibile presentable esifakela ama-farmer shoes akhe ugqokele kahle so nxa ngumuntu engakutshela ukuthi nisebenza usiyayo kumbe usiyayidiwa ungambelieve wangambelieve sibili wangambelieve ngoba yinto engakutshela yona umbelieve futhi so ngumfowenu lo uthi kuwe nginganyamalala ngingabona lingasamboni lingasandingi wena umphendula usithini? Kwaba nzima ke ukuthi ngiphendule ukuthi ngakuthi singasakudingi ngandlela abana zange ngimbuze lo mbuzo ngoba nguye wayentshela ngendlela lana yobuhlungu ukuthi ungabona ungasamboni lingandingi
mhlawumbe kwakunganhlupha mhlawumbe kwakungahlupha imuli njengoba wayekwazi ukuthi ngilemuli So also could be a sign ukuthi ngumuntu owayezibona esengozini ukuthi wayekutshela ukuthi hayi lapha izitha ziyanilandela anytime so awuzazanga awazama ukuthi udying forward kade kuthena hayi lama zange ngisakudingisisa sibilo ngoba it's the way indlela owantshela ngayo ukuthi ungabona ungasamboni vele ungandingi lingandingi noma ngubani ukuthi azame ukundinga kuze kube lamhla sibili almost 37 vela alizange labuzisisa 37 plus or minus 37 sibili ngoba 87 kuze kuzofika khathesi abantu abakhe labo sebengabantu abakhulileyo kakhulu. Umntana wakhe lo ngikhuluma la ukhuluma ukuthi la eseyendile selabazukulu so umbuzo ukuthi yena uyabatshela abazukulu ethi ukhulu wayanga. So i-death certificate le lama birth certificate abantwana likwenza njani engasekho? Njengoba ngisho baba ukuthi khona uhlupho lube umama kakhulu umama wabantwana bona nguye umuntu othwele ubunzima sibilo ukuthi mina ngangingekho ku picture ubafundisile njengoba lisitsho yena lo mntwana elimthoyo oyintombazana othwendile umuntu ofundileyo wazwa e-university efundiswa ngumama wakhe sukela la ephansi konke eze ufika ku university umuntu ohlupheke kakhulu laba abantwana laba kimi sebebuya ngoba ngubaba wabo lami bemukela ngendlela enjalo ngisitsho ukuthi khona kabagcine bani umama wabo ngoba umuntu obakhulisileyo ungwani ethwele nzima ngabo ubaba engazi ukuthi ungaphi ubaba azangabonakala azangabe khona empilweni yabo ngoba umfana omkhulu ukuthi unga 81 bese ubuya lo wesibili untombazana ukuthi unga 82 yena lo owenze wazofika lapha Ndebele. So maybe okunye ngakubuza esintwini phela umuntu angatshona lahleke kuyenziwa isiko izinto ziyadilizwa liyayenza imoya iyalethwa ekhaya imbuyiso so lina likubambe njani khona? Singeke safika kukho nokho ngoba uyabulokhu uhlalela ethembeni ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga umuntu ngambona ungeke wafika uzuyefika usenza amasiko usithi imoya umbuthini umlalisi kumbe uyahlupha kumbe ukuthini hayi umuntu nje ukuthi impilo yapho ngumanje ukuthi akula mntwana othi uyamphupha kumbe akula sihlobo esithi ngeke ngimbone hayi akula ngitsho ngangizame ukuthi kumbe nxa kumbe ngithi kwelinye ilanga ngizakuzwa umuntu esithi hayi ngeke ngahlangana lo muntu onje kumbe emajele kumbe ngapi ngakula umuntu othi kumbe akula kwapho ukuthi njengoba ukuhlupha kunjalo. Sesiphetha lapha ukuphatha njani okuyinto lokho? Mina ngakuthi sengihlalele ipikisha yona le yisilithemba lami ukuthi engithi ngiyabe ngisithi nxa ngithi ngiyamkhangela ngumna wami lo ngumuntu wayeclose kakhulu kimi eclose lokhwana ukuthi lapho wayesizwa khona ubuhlungu kumbe nxa ngithwele nzima wayencedisa ambambise siphakamise kumbe nxa ethwele nzima lami umbambise siphakamise njengoba ngisitsho ngithi impilo ibe nzima kakhulu ebantwaneni nxa ngikhangela abantwana laba yabensizwa ubuhlungu ngabo ukuthi kubathwalise nzima kakhulu ukuphila kwabo ngoba kunjenje lami kade singilabantwana kuncane ungabantwana mneni lakho okunye kwenza grade 3 okunye kwenza grade 5 so uyavela uhlalela khona ukuthi uhlezi kuphela ukuthi ungaza kumdinge nalowo muntu ungamdinga kwesinye isikhathi so uphunga uhlala nje silinde ukuthi kwesinye isikhathi usizambona sethutsha. Ulethemba la ukuthi usaphila? Lapho ukuphileni
kodwa ke kimi mina ngizitshela ukuthi uyaphila Themba Ndlalo sibili. Siqeda ukuxoxa lo baba uMpala, he agreed ukuthi sikhulume lo mama, the wife of uTimson onguye umama womntwana lo kumbe udadewethu lo osibhalele incwadi. So we called her and we went to talk to her. I'm grateful ukuthi she managed to also, she had the willingness to talk, because for her it's a problem. She has kids who are asking questions every day and she cannot give them answers. And I guess it's so depressing. She's looking for answers. She can't find them. And these are the people that we hope are going to benefit from some of these projects that are proposed by government. If they are really genuine about it, why can't Mrs. Timson get a death certificate for this man who disappeared? Because clearly, after more than 30 years of this man not being seen on Aziwa, he is presumed dead. And there's supposed to be some inquest of some sort or some legal formalities that need to be done so that she can get a death certificate. And she needs help. And this, I remember at some point, Umapiza, who was the permanent secretary for legal and parliamentary affairs, talking about the 10-point plan. And one of the 10-point plans when it came to Kukuraundi was the issue of birth certificates, death certificates, medical assistance. You remember the story that we did about Bethwell and his quest to get a death certificate so that he can get a birth certificate for himself and his kids. This is the exact story that we are having here, where Umama needs a death certificate so that she can process everything else. It's clear that she didn't get a pension. Timson, she didn't benefit from imali yanikwa veterans. So the government owes this family what was given to other veterans. So asimzweni ukuthi umama yena uthi maybe singaqala nje ngokusitshela ukuthi lini ubaba lihlanganela ngawuphi umnyaka. Ubaba sahlangana ngo-8. Ayi khona phana nje kuqeda kuba lesisifaya. So wayesevele empini? Yeah. Okay. Dina laselisenda nini? Kwahle kwaba yikwenda nje kwesiphangiphangi. Yeah. So lalihlangane ngaphi? Sasihlangana ekhaya khona la. Oh, wayevela khona ngapha. La ndizalwa lapha. Yeah. Ube ngumuntu onjani nje nqane wasixoxa ukuthi ube ngumuntu onjani? Wayengumuntu nje ole short temper. Engumuntu lwana nje othanda izinto ezileqiniso. Hayi wayethanda into ezileqiniso. Engumuntu othuleyo kodwa ecaphuka. Ecaphuka masinya nxa ikakhulu nxa izinto zingahambi ngendlela yena afuna zihambe ngayo. So lihlangana la lapha ube sengenile ku National Army? Yeah, waye ku National Army. Wayesebenzela ngaphi? Into engaziyo ukuthi esesipolilo yi-National Army kumbe ku-Assembly Point. I-Assembly Point. Waye hayi ngamase se-Assembly Point, kusho ukuthi i-Assembly Point. Okay. So wazongena ku-Army? Ku-Army ngake ngithi wangena, angikwazisisi mina. Angike ngithi wangena, but wayelokhu esiya khona eMagunji, abuye ekhaya eMagunji, abuye ekhaya. Kuthiwa kusesipolilo. Yeah. Kumbe into ezimbili ezitshiyeneyo. Engikwazi ukuthi i-Assembly Point yayisema esipolilo, but ngabo abantu ba-integrate ku-Army around 82 I guess. So ngabo yena ucatshe nini? Yena wacatsha ngo-83 second term ngoba mina ngasiyavula isikolo ngamfundisa eKwanda Reserve. Yeah. Wacatsha ngo-83. So khona phe catsha la licina ukumbona esithi uyanga. Waye ngumuntu wayesengani umbu deployiwe ngaphi esigodini, but kwakungani umbe uthiwa Central Intelligence i-CIO. Yeah. Kwakungani i-CIO. So ikora pa isisebenza khona esigodini? Yeah. So kwase kuhamba njani? Wakwalixoxela nje ukuthi hayi lapha ngile maybe insengozini or anything?
Hayi mina akangixoxela. Mina akazange bangiqoqela lutho. But engikukhumbulayo ukuthi liyakhumbula lapha nakukhulunywa ukuthi Olucat Masuku kuze kube lama arms cages awezapho. Yeah. La wabotshwa ngalesana sikhathi ngoba mina ngokwami ngake ngayambona eChikurupi eHarare. Yeah. Kwakunguphi umnyaka lo? Is it early hey So 82. what on 82 Discover my arms escotini. Ama-arms adiscovewe ngabo 82 somewhere there. So nxa wayebotshwa maybe ngabo 83. yeah somewhere there. So lifika lapha eSkurupi la ke lathola ichance ukuthi ixoxelayo. Sasingavunyelwa ukuxoxa laye nje ngoba wayeyabe engale kwewinda nje mina ngingapha sikhuluma then kuyabe kulomuntu omile elalela ukuthi kukhulunywa ngani. So eseSkurupi lapho waphuma kodwa. eSkurupi vele waphuma kasazange wabuye ekhaya wahle waba kuthiwa ba-under izandla zamapolisi. So umuntu wayevunyelwa ukumbona ngoba bomdala lwana elisuka kuye. Yeah. Nguye wayehambe esiyambona. La wagcina esesithi kuthiwa bagcina bemtshela ukuthi la engasabuyi ngoba engabe lokho ebuya la uzathini. Kuthi uthi isikhathi ayesengekho khona. Ena eselokho ehambe siyabuzisisa ukuthi kathi kwagcina sokuthiwa ungasabuyi lapha ngoba la uzagcina njani uswelakala lawo. Yiwo ukumcina kwenu. Umcina wethu. Mina ukumcina sibili ngamcina eChikurupi. Ngamcina eChikurupi. So umuntu kasabonakali kasabuyi lapha kulemizamo ezanywayo yini? Kwakulokho kuzama ngoba kulesikhathi esake sathi khonapho sokuthiwa abafelokazi ababelabantu ababese kuami abathini abazami lathi sazama but yikho lapho engadiscover khona labana abayengithi babelayi. Yeah. Then labo babezimisela ukuthi basincedise ukuthi sazi ama whereabouts ngoba isikhathi saseside vele sesibona ukuthi lo muntu ngabe ngasekho but khonkana ukuthi nje sazi ukuthi singamthola njani lokuthi loba nje sazi ukuthi angabe kumbe nxa umuntu wabhubhayo sazi ukuthi angathini. So I procedure yangikhona yokudinga yayi demanding futhi yayingeneliseki ngoba babefuna izinto eziningi. Kwesinye isikhathi bake basitshela ukuthi engcele yapho ukuthi ngumuntu wafayo kati ngumuntu okuneighboring country. So lina you have got to kumele advertise eNamibia, advertise eSale, advertise eMalawi kuma neighboring locals countries. So I process yangikhona ilong njalo yayingakwaniseki. Sagcina ke sesiyekela kodwa ukuzama sake sazama but ngoba mina ngayingagada sibenzise eHarare ukuthi ngizame nje ukuthi kumbe ngingancediseka especially ebantwaneni. So umuntu lo obese ku-army kumbe esesebenzela igovernment CIO wherever uyanyamalala isalary yakhe iyama njani ngubani oyimisayo? Hayi asizange vele isalary yakhe azange sayiphiwa kumbe kwathiwa buyanini eofisini engaka hayi akulanto yakhe nje yake esayesake sayithola. So susele labantwana into nje ama birth certificate wenza njani? Mina ikakhulu lo ngaze ngacina ngimthathisa ngesene yami. Sazama wehlula kwathiwa siyenza iaffidavit. Lamapholisa khona ngale bafika bathi mina sembatshela ukuthi kwake kwaba lama disturbances lana ayenzakala ngo1982. That's where ubaba wabantwana esingazange sayambona khona. So then kwathiwa khona baqalisa omunye wathi amaya babanonye papa na Chakadaro anjo. Then abanye abesindebeleni eGwanda khona emapholiseni bathi hayi umama lo ukhuluma iqiniso into enjalo njani iyaphila. So mina ngenxa ukuthi sase siqede iviki lokhu sizama ukudinga amabhethisi waswela vele ngase ngisithi come what me ngoba ngacina lwana commissioner of authors esithi mama if into eyikhulumayo ingeqiniso wena go and say that then baye kusidindela incwadi yangikhona kubani ucommissioner of author.
So ngahamba ngakhuluma ngabhala sibili ukuthi uTim went missing ngo-1982 due to ama-political disturbances ayekhona ngase uCommissioner wandindela, hoping ukuthi ngaleyo ncwadi ngizama ukuthi ngitholele umntwana i-birth certificate, but unfortunately azange sayithola. So mina lami ngagcina sengingushothi temper ngoba ngathi hayi yekelanini ngizazama ukuthi ngithini, ngibone lami ukuthi ngiyenza njani ukuthi athole i-birth certificate ngoba wayesefuna. So hayi ngagcina sengiresort ukuthi njengoba kungani kuyahlupha wathi ngithini ngimthathise ngeseneminyama. So kwahamba njalo. So o-second born uNdle wavela wathi ezalwa i-slip lantsho umntwana lokhanti uyabubhalile ama-details kababakhe. So bayenze kokuyi-apply but ngama-details lana ikho yakhe ingazange ihluphe yaba lesename yakababakhe. But lo kwakungela kuthiwa yini incwadi lana i-birth record. I-birth record yakhe ngesikhathi ebelethwa uTim waye esekhonale. So sesilabo 37 years kwanyamalala kwaphela kunjalo nje la. Logogo wayelokhe angithi abantu abadala labo babe sithi mntanami la kulokhe kufutha la yakathi hayi wothi ngeke siphume sihambe. Kuphunyuke kuyiwe ebantwini hayi labo bamthembisa ukuthi hayi umntana kukhona ukhona uzaphila one day lizambona ngene, but ugogo swazi wafa hayi kasizake sambona. So ugogo yena kwakuzima ukuthi alandelele ebuza abangani, but abese sithi nce uyezinyangeni kungamncedisa athole umntanakhe. So waze wafa engamtholanga. So abantwana bakhula nzima unganani? Hayi kwakuzima mina ngaqala ngingutitsha ngabona ukuthi imali kayihlangani ayikwani ngoba lo wayefunda boarding then uNdlela ayefunda boarding, so ngemali ye-teaching yayivele incane kakhulu. So ngagcina sengiresort ukuthi ngcono lami ngiyenze okunye ngithengise ngenzeni ukuthi nje to supplement ukuthi ngikwanise ukuba thini ukubahambise esikolo. So then isicino bangu-3 isicino sacina sesithathwa ngubhuti wami la ukuthi angincedise ukufundisa abantwana. So it was a struggle. Kwakuzima sibila ngifuna ukulitshela amanga. Kwakuzima. Yeah, so vele sengathi sesicina lapha ngathi vele hayi alilapho lingathi selidinga khona sekuphelile nje. Kuzima ngeke ngakhuluma lomunye wathi khona yena la ubaba wakhe kwabanjalo, kodwa kulenye i-organization eyabancedisayo hayi baze bamthola sibili bamthola yena kwazakala ukuthi waqitshelelwa ngaphi base berizuma amathambo akhe wayayenziwa i-decent burial. So lathi bekuyisifiso sethu ukuthi loba konke singakuswela but at least sibekwazi ukuthi yena vele kumbe umuntu owabulawayo wafakwa sikwanisa ukuthi lathi sikwanisa ukuthatha amathambo akhe siyenze i-decent burial. Yikho sikukhalelayo nje kakhulu ukuthi ngani la uyabekwa njengabanye abantu kungaphonga ukuthiwa kwakulo muntu onje kodwa ekungela ncwaba lakhe. Lokho yinto ebuhlungu sibili kakhulu. Identity matters to a lot of people, especially when you are a man. You know, you want to uthwala isibongo sangakini, you want to ukukhulisa isibongo sangakini. So uTimson has a son, and this son is using isibongo sikaMamakhe because of the issues that we've already talked about. They didn't manage to get the death certificate, so they could not take or umtatela a birth certificate and other documents using isibongo sikaBabakhe. This is one of the frustrating things because as a guy, as a man, ufuna ukuthi abantwana bebizwe ngesibongo sikaBabakhe, which is his real surname. So we managed to talk to Umtaka Timson Omufana, sharing with us his frustrations.
And these are the things that we believe the government should come in to assist. It's not their fault. He talks about but bebuza around changing surnames, but $5,000, whether it was $5,000 or it was 5,000 rands, but still it's a lot of money. Why should people pay for things that they are not responsible for? It is not their fault that Ubaba disappeared, but they still need the documents. So I honestly believe that government will move swiftly and address some of these challenges. He is not the only one. We've talked to Bethwell, and there are many others in a similar situation. What is so difficult for government to address these issues if it is seriously and honestly genuine about dealing with the issue of Igugu round? Mtuthi maybe singaphonga ukubuza ukuthi wena njengomuntu okhule usizwa kuthiwa ubaba wayelisotsha akasekho wakuphatha njani? Thina vele since sibancane kwakunzima uku-accept ukuthi kati dinowethu ubaba njani asimazi, but abanye sabe sihlala labo babe labo yise labo bani ba, so ukuthi siku-accept sagcina nje ayinto esaphonga ukuyifaka ku-rest nje uphonga ukuthi lakho nokho esasikuzwa nje ogogo bezama labo imizamo besithini bebuzisise ebantwini, okunye babebuya lokhu sicomfortayo ukuthi awuzabonakala kuzathini. So lathi sasikhulekela imiracle nje ukuthi ngenye day la esengathutsha, but kwakunzima. Yeah, maybe the other thing, maybe like ukuthi uthe introducer wathi ngisebenzisa uSpanda but ungakumpala konkyana nje ukuthi usebenzisa isibongo sakho uSpanda. How does that make you feel? Vele kakuchazi nje into wakhona yangeke ngugayi, even ngezinye izikhathi ngeke ngabuza omunye umuntu ukuthi abanye abantu enye information la uyabuyizwa ngabanye abantu. Omunye sathi sibuze sithi khona kumbe ukuthi utshintshise isibongo kuthiwa kufuneka kumbe kwakuthiwa kufuneka 5,000. Nazo sithi indaba engaka 5,000. So nje ayinto nje saphonga ukuzibona sesikiyo nje lathi saphonga ukuthi whatever ikho nokho kukhona. Ufisa kwenziweni wena ufisa ukuthi ungawuncediswa njani? Wakatesi ngabe nje kuyayenzeka sikwanise lathi ukuthi sibe kwazi ukuthi umdala waphelela ngaphi sibili. That way ingxenye lathi singaba le closure lathi ukuthi okay ikho kwenzakalayo, but safisa ukuthi sibe kwazi ukuthi why lokuthi waphelela ngaphi. This is one of the sad stories that we've covered over the many years, but I believe that somehow there's someone who's still alive now who worked with Timson after independence, who might have an idea of what happened to Timson. If family got Timson iyamdinga, they are looking for him, they want closure, at least they need to know what happened to him. If he's dead, one of the things that we talked about with Ubaba Mdala was there are certain rituals that need to be done. But how do they do the rituals when they are not even sure that for sure he is late, he passed on? So and all those kind of things. Those rituals cannot be done if the person is not confirmed dead, or at least there is someone who knows where he's buried. So it's like they are in mourning, they are still looking for this guy for the rest of their lives. They cannot have closure when they don't have the answer of what happened to him. I'm appealing to people who might have worked with him, who might have information. What I know there are ex-Zipras and even those who were in government who worked with him then, who might have an idea of what happened to Timson. You are free to contact us on our social media pages, on our, just give us, even anonymously, tell us anything that you know about Timson, and let's help this family have closure. My name is Zenzele Ndebele. Let's meet again in other programs. Emo